ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏ ꯁꯥꯔ ꯃꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯡꯖꯤꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯤꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯂꯥꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯗꯤꯠ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯄꯥꯊꯣꯛꯆꯒꯦ ꯁꯥꯔ thus there was a well planned fraudulent modules operandi to registered beneficiary fraudulently and take benefit of the scheme haina sir moigi last pera da hapiri sir yaragadi central gi koi gi CBI gumba natragana upai leida director house ki committee ma semaga both ruling gisu opposition gisu yawra masi thizal hanbada sir yam kanagani haina farmers ingi kanagani haina sir thamjage sir thank you sir kainone am summani hujiki kainogido koigi census ke irami gase koigi socio-economic asset sanjika irami gase government employee ga su yawi haibagi aloina tawrama table da phama tawrama adugumba mayam duni hujikitang ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯒꯤꯒꯦ FIR ꯀꯩꯀꯩ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒꯅ ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯥꯎꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯔꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯇꯧꯅꯕꯗꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 225 ꯍꯪꯕꯤꯒꯗꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯀꯦ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ Sir, star question 225, sir. Speaker, sir, sir, question number 225. Answer. CBI has reported to have filed charge sheet against 5 accused. 5 accused have been arrested. The Punjale matter is under investigation. Sir, supplementary Anita Thamjage, sir. Sir, Mankiba Huziki Satra Fizam Hemzit Singh Amasung Fizam Lintoing and Bigisi Mokoi CBI na charge sheet away me Manga lady Habida, sir. Adudi Makwigisi Maming Singh do Koi Kanjabayagadra, Maming Singh Japan Bibayagadra, sir. Maming does Speaker, sorry, personal in Pizarre. Sir, thank the sir. Huziki, sir, Huziki Akuna, Makogi, Manki Baki, Mafam Singh, Karikai, Amama, as he dead body sings, Huzik Pangdrimina, and Banadi, sir. Atai, board community, yes, she was singing Luena, my Maggie Mafam Lonakre, Konakre, handing over Tonakre. As a Magidi, Mishu Haravanina, CBI Namogi, Sarsit Taure, Haravanina, Maggie, Sibagi Mafam, Mishu Lavanina. Sibagi Mapamsi, Kangbanga Mabrasa, Masi Kangbayaro Dressa. Sarmasho, Kano independent body, Mana, Tigalaga under investigation, like Manina, in a house take come to Pazarisa. Mathangda, star question number 226. Hangbigadaba honorable member Shri K.H. Loken Singh, Pakhumbigadaba honorable Minister Water Resources. Sir, star question number 226. Star question number 226, answer A. Infal Barracks gate number 1, 2, 3, 4, Amazon 5, 26 March 2025, the Loishin Bagi Pandam Thamli. Thank you. Sir, supplementary question number needed. Sir, Infal Barracks ki Huzik Lay gate Anisi, Marisi, Mangazi, Huzusiksi, Masigi, Gamena, Pigiva, walk orders, Aina Sum Mamangi, Sesanda Zuaina, a bit Hangzagivani, Masi 2022 gi, the Pigivani, Adumagi walk completion times now, 2025 Tani. Howsing Haiba Gate say, Amata. Chamjan Bazu Ude, the Chamjan drink is the Kogi Nungutadi Amu only Koi Lady Ba 4-5 months that I Koi Karmaina 2025 Singman completion Pivang Amduri Adugi question Sima Aduga I Kogi Honorable Minister Dai Masimai Tampio Aduga Laviva Kogi companies palm issue high Kenel Sembi Gadurba companies you Masivo Bomba Pum the Lakusu later. I have gate number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gate Amazu, Hosu Taraga, 2022 is June, 21 is June, Taraga Laiba, Kogi, Gate Si Hosi Pogu, Lokotana Laiba. I don't know. I Kogi, Lamdam to the Kogi, Hide Pal Beresna, Kanawayam the Piva, Koi, Low Singama, Kenel number 1, 2, 3, Hosi Hosiksi, Koi, Gate Sina,
maram moira kanda koi kenil ji kan imphal village ji kana bus amata phangdra aduna hairiba imphal village si around koi gi center gi scheme gi makha da koi 88 crore se koi sanction toroga semkat piram me aduga hairiba gate sigi masidagi tholkadubam akoi gi lambi imphal village da gate number 1 2 3 is only 2 3 4 crore changadaba akoi sigi kana ba pigado usdil paisa su amta hapiram daba aduna akoi gi honorable minister gi kuning chingજરાga aina thamjaning gi akoi hairiba canal si sembi bamatam aduga gate si sembi bamatam da akoi yaragi akoi athu matam da samjan bi adu koi praja ra kana ba phangan bi ba aduga hairiba farm si su thabak si suroi do oirgadi akoi ne department ni side gi makoi so cost notice thana matam chana akoi gi thabak si sudragadi makoi de madu cancel to ya gi pm leibra ha du su yengbiu aduga akoi athubuda suba ngambi ga da company ma ko wi ona ai masi mai thamjage. Honorable Speaker, sir, Ozeki, High River in Palbarexi, Honorable Emily in a concern, Emily Biduna Koi, busy Sucha Lubni. Gate say, Mangamaxi, Ozek, Sem the Via de Hena, say, drip 2 Gimakada, Akoi, tender say, Tore Herga, Om Metals, MS Om Metals, Infra Project Limited, and the 26 March 2022, the Sitabax award opening. The sluice gets shamed up, see, the Lucina approved Tore Herga. See, CMBC Housing, July 30, 2023, the approved opening. Housing Semboloida, Purakrani, Housing installed over Horani. Gate Singsu, Ahoy Department, a kind of pressure piraga. Housing Om Metals. Infra project kangbu su pressure pire haraga moisu kana semaga hojai gate su sember haurabani sluice gate se semba haure sai aina thamki bugumna 26 March 2025 ki manungda loisin ba habisidi soidana loisin be ngamgani haina ai thajai aduga hojai ki physical work atopasina atopa company na paibane sigidi thabak se ayamba loisilai hojai Sigi drip 2 gi makhada canal sem gi provision leiram da bagi akhoi atopa fund gi laure haraga sem na bakana honna bani adu bo hoji phawbadi atopa funding leitabagi maramna honorable CM ga akhoi tanaraga si sem da bi ade hana lawmi singi interest da sem na badi honariya na thamjam. Thank you. Mathangda Mr. Question number 227 Hangbigadaba Honorable Member Shri K. Megachandra Singh Pakhom Bibigadaba Honorable Minister Works. 227. 227, sir. 227. Oh, sir. Works not a home, sir. Home. Oh, money. Honorable Speaker, sir. Sir, question number 227 say ki question A again, sir. The matter pertains to the government of India. Haji Angbilesi FMR gi matang dani. The government gi we ponina as per the website PIB gi government of India gi website Minister of Home Affairs has decided to scrap the pre-movement regime between India and Myanmar to ensure the internal security of the country and to maintain the demographic structure of India's northeastern state bordering Myanmar. Since the Ministry of External Affairs is currently in the process of scrapping it, Ministry of Home Affairs has recommended the immediate suspension of the affair. Haidi kanona External Affairs Ministry, the Home Ministry, the Gidi Masita Wini and Hagre, Adu Bhaugi report to say quickly. Sir, supplementary thamjage sir. Sauziki yamnungai Honorable Minister Misaji na akhoi FMR free movement regime 16 kilometer on India side 16 kilometer on Myanmar side sir. Masi scrape tawrani na Twitter thaglaki dusu jare huzik answer pibada akhoi PIB gi government gi sida tawbasu ure hai sir. Aina huzik si masi di huzik ti lokthok triba natra sir. Simtang han hangjage sir.
Honorable Speaker, sir, with the consultation of concerned ministry, the last 2021 dagi, COVID kamari lain na tauba adu ki matam du dagi adum akoi masih thenga galai suspend tau tau duna. Ujik so handak the latest order to isi 16 February 2024 another 6 months sama si akoi suspend tau ga thame. Sigi marak sida in the government na ujiki pura script tau bagi decision du lobby rakadam ne du ka state government gi wena di moida akoi tha taruk taruk ki akoi da madu gi empower to ya adagi consent lorga madu no ujik se dum suspend tau thame. Sir, I'm taking time to get sir. Hujik ngasigi khabar dazu sir. Akoi Myanmar rom digi sangak papha bakot pa dum akoi thingnei. Adagi ai dum police ki border da leiba koppa pa sum phauna badasu. Hujik si free movement si di phajana tawri hai. Maroi nei khoina demand tawjaki ba government na lakhot piri basi Myanmar rom digi sangak pasi thing ba haibani. Ado suspend tawbagi process si leirabani na security sing border forces sing do sir. Masi haujik alert to bidribra simaga thamjaningi aduga sir masigi honorable minister home na union minister home na heklak thokhibaga border state like Nagaland amadi Mizoram masi central government da tawu yaroi akhoi sigi mari lenana heklak thokhibaga tawrakpasida akhoi ju kitang doubt ama lakpa haitare thangnari bi state singsina intervene tawrakpasida aduna sir masi akhoi myam gi apambani adagi haujik lakthokhibagi matung follow up se masi immediate action si kari kari leire masi tawbina basu aina sarkar ki step lokhol hanjaningi sa masim taga thambiyu sa Haujiki FMR gi suspension lai phaduna ne ji akoina kaino tok biometric logduna khodna tor ka ada kem da thamis mi lising taruk taret ki maya da thamagalai khara chani ga yankhai mapal amna report tor engrang haijabdo khara mana sigi sajiwa jail daga su jail makina temo khigi rest house size sira shelter house thami ngarang gi du kaino ni sugumba sig am yawe akhoi aadhar kana thigali aadhar card pair ka mo station gi sije hospital la yeng bala ko jani adu bo ena formal si pair ga la yeng bagi hojegi FMR thingya hebo ani permission yaur ga disang bai haijariba country ni gi Maduki si du yaur ga sangak ba nalamdraba kanona Nepali masa amana puraga Brahmis ni lais adu bu husik ngara khoi police na khoi phare tawre adu moida Aadhar card yaurami India gi Aadhar card maduki Aadhar card to kai de no karino tawbogi di moidi tasena di si da layeng bala ko bizani adu ba khoi detail madugi FIR ama no kholaga kamaina karom dagi sangak kono kari do bono ke do bono khoi kana thigali adu ga akan ba instruction laire hujikti fencing khadaba jungle gi marakta kaida lakhiba changba uhugdaba dudi se adu bhawda su security ne yamkana koi scenery even BSF yor khare border gi da jaga yengchen ba hor khare aduna yaringai mase koi totally sil dongna ba kan honori na ma tam sir loisenjar ke amakak hujiki sarna Aadhar panbira bani sir karamaina Myanmar macha singchi Aadhar si India ki Aadhar si sari bano masi government ki DC office na akhoi gi piri basi karamai tawna mkhoi authorize tawra Aadhar si sana na agency mayam am government ne create tawri basi karamai na Aadhar si India ki Aadhar sing si karamai na Myanmar macha sing sala pukchang changhal lai no masibu thingjan bina ba yaroidra sir mase khoi government he lakode khoi phagri si more dagi phaba jiri dagi phaba jaga yam phagre da action ju yam lawe ado hujik si atop moi Myanmar rom dagi namma so dum thajak bajani ada yang hok da jungle lom da sanga ga swai dina adu paira sappa gumba adu gumba to
uchiwa phawba amasung wabagai lamkhai dagina kaksing lamkhai phawba si 4 lane da aduga uchiwa dagina wabagai lamkhai phawba sina 2 lane with paved shoulder da pakthokna bagi ayaba more na in principle oina pibirakles sir supplementary mani thamjage sagi sir khoi package 1 2 3 ji hoju ji kari status ta lewi ga duwa package 2 jina kamaina chithabi ho chitha horiba duwa asigi pot sim ta thambi sir duwa hoju ji khoi gi leiriba wangoi tu chengmai jing phawbo ji khoi leiriba chitha horiba mpham jing se already ana mana hana khoi lambi si paktho ne na praja jing sina masa matom da yum kai sidok sa su yawro ma bane adubo sadali sumaina masigi haiba package number 2 ji hantak khiste yawro roi haiba gi sumni bu ngangna bata badu madu kalai phawgo chummi bino maduna hayeng praja jing sina khoi da lana ma chakhi gadra haidna aina madu gi wafam do khoi honorable minister da madun ta chengtok pi oduga sagi package number 1 si kari status ta le virge aduga hoji hoji si khoi lakadu khoi lakadu ribiste election code of conduct mamang sidai khoi hariba mafam sanction ji tawirpa tawon nangadu ribra natragadi khoi nanghodragadi khoi nungju thamusu lani khoi honorable house ki leader honorable minister cm na khoi hanagi matam amada khoi hariba mai lambi si thuna paktho ne na khoi na toin jo hana haibani na masi yarin kai khoi athu matam dam tang paktho pina ba khoi deriba honorable minister ki kuthang dai khoi katang adu mayam dam tang singtok pi mayam da chamam na ba khal lei base khoi package number 2 sina kamai si thabi horibra madum tang am tang singtok pi sim sir akhoi package number 1 ga 2 ga sidi already khoi sorry 1 ga 3 ga se already akhoi submit tawrure aduga package khaidok tringe da as a whole oina akhoi full straight se khoi kano dagina khoi wahemgam laikai dagina kano phawba khoi kaksing lamkhai phawba se khoi submit tawruba ada marak sida mohina tum checking tawrko matam da khoi package number 2 ngasai haibado package number 2 akhoi package number 2 si from kilometer 15.35 tagina kilometer 30 phawsini uchi wadagina akhoi segmaijing thong si phawsi adu wangoi gi portion masa ma yaurani wangoi SBI dugi lathabadagi masigi se akhoi EPC mota thaba amata piramme improvement tawna bagi 2019 da magi completion period si 2022 da pigiba completion si aduna defective liabilities period se 5 years mo leramba aduna whole stress si tawba yadre aduna package 1 amasung package 3 si da tawse aduna package 1 amasung 3 si already akhoi government of India Ministry of Road Transport and Highways da submit tawraga lai adu akhoi gi government gi sarkar gi akhoi gi department si gi team ama Delhi da si pursue tawjari hopefully handaki financial years loidringi mamang da sanction tawrakadra haibagi thajaba thamjari aduga ngasai gi 4 lane oirani edana akhoi uchi wadagina wabagai lamkhai phawsi akhoi mayam hana hoji honorable member na habibadu ayamba yum sidok khotok yaurure habibadu sir akhoi gi kanogi mode MORTS ki rule lama leramba aduna rule lama leramba magi PCU hanna akhoi vehicular movement se personal car unit ki movement se hanthaba masi hanthaba haibadi it should be more than 10,000 adu masi 10,000 yaudaba adu vehicular movement se yam yaudaba na 4 lane sida paisa manghini haibagi adu boy khoina khana jabam lai honorable chief minister na habibada 4 lane gi lam sire acquire tawra thamaba adu government of India na pibira iba minister of road highways and transport na pibira iba 2 lane with paved soldiers se dum tawraga lam dudi acquire tawraga hayeng 4 lane phawda pakthok pa yana na ba haidana adugi kanu du thamjar program du thamjari sir thank you sir point numta sir sagi koi honorable minister na habiba wa second package number 2 se
Package number 2 je khoi aina sum taja bada mayam na sum mangana bada khoi leiriba haira ningchem sa karong dagi ne wangoi SBI bawse masi khoi traffic yamna congested oiba area jo oiba adun sum ta mayam na handa ki ji leiba khoi in principle da khoi four lane ji se khoi gi zero ro asomda oina priority piba gi mawom da ta ba do aina thamjning di yaragadi khoi gi handa ki package ani makse first priority second priority pirakna ani ma pula punna pibi na ba khoi सरकार की साइड तक कोई लेविरी ऑनरेबल मिनिस्टर दुगा कोई ऑफिशियल की टाइप तक कोई सेंटर दा चलगा हारिबा पैकेज अनिमक से असोमना कन कोई की पॉपुलेशन जो होय जो मी यामना पॉपुलेशन अदगिरी गाड़ी की ट्रैफिक की खरा टाइट ओय बजे कोई सोमदगी सोम साइज न खर हेलंगोद्रन खले अदुना यारगदी मसीगी हारिबा पैकेज नंबर 1 जे पैकेज नंबर 1 जे कोई प्रायोरिटी दे याउदबदोना तवे हाइना हपेट ताय अदुगा नसागी पैकेज नंबर 2 दा कोई डिफेक्टिव लाइबिलिटी एरिया जे कोई नेना हाना ईपीसी मोड ता पीबीरमनेना हाय अदुबो आइना सुम हपेट थेंगल जबदा पीडब्ल्यूडी ना कोई आई खरा कई खरा कोई ची ऑफिशियल दगी आई ची खरा फंगजै कोई डिफेक्ट लाइबिलिटी पेरियड से कोई 2023 दा लाइबा अदुगा कोई टेंडोंगान साइड इंफाउ माउमरम साइड सिदा कोई मसी NHID सेल के थ्रू दगी दे कोई मखोइदा सडनली कोई डिफेक्ट लाइबिलिटी पेरियड से लोइद्रिङैदा सेंक्शन पिसलक्पा अदा अखोइगी स्टेट किसदने सी प्रॉब्लम जे लेने पिबिदबा मसी कोई करी सोइबलेम कोई साइड तगी खतंग प्रेशर तौरगा सिदा पीरिबा प्रूफ से लेरबनिना कोई गवर्नमेंट साइड तगी सु मसी खतंग प्रेशर तौबियुसिनी आइना मै अखोइगी ऑनरेबल मिनिस्टर की थ्रू द थमजनिंगसे सिमतंग सर खुजिग अतोपा NHID सेल na paiva NHID सेल सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की मागी इंटरप्राइजेस होइबन मोइगा खोइगदी रूल से खर खेनाबा अदन डिफेक्ट लाइबिलिटीज पिरस से असिददी पीबा यादे न ऑलरेडी मखोइना खोइदा सीएम थारको खोइ स्टिल अखोइ कन्न होनाजरी अदन ngasai की पैकेज 1 की हाइबीबदो पैकेज 1 सिसो ऑलरेडी अखोइ सबमिट तौरगा लई असिसो खोइ दम परसू तौरी अदन मरक सिदा ngasai हाइबीबदो पैकेज 3 की से 3 की सिसो मखोइ अयाम्बा यारे हारिबा 3 की सिसो अदन लेहौदर सि 2 सि खक्तने 2 सिसो खोइ मागी डिफेक्ट लाइबिलिटीज पे DLP की से हेक अखोइ लोरप अखोइ पाइखननाबा सोइदना होना जगदे अदुगा अखोइ परसू कन्न तौजरी सर मदुद नते सर अखोइ NHID सेल ना लौरिसिदा 82% ऑफ द स्टेट त लेरिबा हाईवे सिंग सिदे मखोइ मखादा याम्बा लोइन लेखरबने अखोइ द लेहौरिसिदा ओनली सम पोर्शन खक्तना हाइजरिबा अदुबो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना कन्न होनबीरे NHID सेल लौबा लंबी खरा मोर देन 5 years सुरो फावदा लंबी सिलिंग थी जना फजना पीबा ngam दबा दु करिगिनो अदना periodically review meeting ama honorable CM level da koi dum tawjari thank you sir lotion jari second point lamta sir asagi sir defect liability period leiba koi mafam se koi asida atopa da so koi state sida moina pi NHID sel na piri banina koi sem masigi cheji puro koi na su mafam ministry da sala sida piri na koi leiba sem road ina masi PBO nam simtang tawino ai thamjaki sir अखोई चीदो अखोई दसो लेजे सर अखोई मदुकन होना जर थैंक यू मथंग दा स्टार क्वेश्चन नंबर 229 हंगबिगदबा ऑनरेबल मेंबर श्री सूर्य कुमार ओक्रम पाखुम बिबिगदबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्टार क्वेश्चन नंबर 229 sir question number 229 A the answer the 28 B the 1555 Sir, अहानबा supplementary द sir आई honorable अखोई uncle Megan hangiba question दुगो सो हाइरप मानै sir अइना हंगजबसी ongoing violence दा missing person kaya laibno na hangjabani sir 28 and honorable leader of the house and thambire 28 da out of this 28 missing and declared dead sina kaya yaubi bano aduga missing and still under investigation hingamgani haina khanbi ba masing sina kaya laibano Sir, aduga missing and declared dead waragadi. Imung manung sir, asai particular case samju panbigre ay yamna detail la chatning dre sir. Kari gumba sigiba family yauragadi. Government na matam gi oina home department na koi gi government sina main culprit sing phare haibagi newspaper da khabar kagas ta yawo mayam si yawo sir. Maru oina imung si akoi gi culture de haibitare akoi gi imung sigi laitaba ma yauragadi mahaki mathau mum loidribokidi
अतोप देव कर्म चत यादव है लई सर मधुना इन केस की सिवियरिटी केस की मैम गवर्नमेंट ने यंगसिनबीरंगनी अदुबु करिगुंबा मेन कल्प्रिट तो फारगदी मागी मथौ मंगम लोइसनबिनबा करिगुंबा मधुगुंबा लैरगदी गवर्नमेंट करी पाखत पिबु लैबगे लैहिद्रे हाइना खनबा इमुंगदो मधुगी करम करम कंपेंसेशन पिबीबा करम करम थबक पिबीबा इमुंगदुगी नेक्स्ट द किंदा यावीबा लैब्रा हाइबदुम तंग सर थंबिना बाहिरस स्पीकर सर थोनिंगदब थोदो मेथारदगी थोलपसिदे कोई मिसिंग रिपोर्ट अहानबदा लेरमसी 63 ने ऑल टुगेदर अदुई मनुंगदा होनरेबल मेंबर ना खंबिनिंग मिसिंग एंड फाउंड डेट से कुन तरुक अदुगा ट्रेस आउट अलाइव अदुगी मनुंगदा मापन नमदी हिंगना फंखे अदु हुजु स्टिल मिसिंग 28 ने मसिगी मनुंगदा सर थोइबा थोदोक्सिना जगह खरदा कोइना चंगनिंगगसु हेक चंगगा थीबा यादबा जंगलगी लैबा मीदु फारगसु कनोदा कस्टडीदगी कस्टडीदा लैरगसु हंगबा काना माना मफम अमा हायरगसु हे ओइरमदबगुंबा सुम खितंग सेंसिटिव ओइबा एरिया खर यावबदुना अखोइना सिगी मांगेबा कांगबुसि अखोइ पुथोपा ngandabani aduba under active search पाइबा एजेंसी सिंजना हाइबा मिसिंगी कनोसिंगसी फंगनब कन होनरी मरकसिदा कना कनागुंबा फैमिली सिंग अदुम लाक्तब नते कोई चनबिदा तंपाकी ओरगना अखोई मैटेगी ओरगना पंगोंग तौरगा कोई लैरम मरोइदा कोई सुमाइना कनो तौजगे खोचगे हाइबसु लाक्तब नते अदुगुंबा लाक्पसिंगदो कोई अदुम तौभम थोकपा गवर्नमेंट की कंपेंसेट तौगिबा दुम यावी अदुगा तौनबुगी प्रोसेस लैबसु यावी अदुगा अदुगी डिटेल मक्तुमक्ति आई स्टेट थंबके अनुवाइत्रे अदु ऑनरेबल मेंबर ना तौरगे दे थमजगे सर गवर्नमेंट ने ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस ने कन होनबिरमनी सर अदु लैगिदब इमुंगसी खौलांग नाइरगा लैरी सर मदुना गवर्नमेंट ना खरे हेना कंजन होनबिनबा हाइदुना पब्लिक इंटरेस्ट सर हाउस की अटेंशन ड्रॉ तौजरी अनी सुब सप्लीमेंटरी द सर आइना ongoing violence ida injured oiba kayam yawge haibase sir 1555 hai sir sida seriously injured toba makut makhong tatkiba limb loss tawgiba mamit tangba yawgiba natragna serious injury se kayam yawhibage aduga masida government gi compensation pibiba leihibra leitragana masi pibiba yagadra ai example amgadang pijarabda sir ai mamangi था मित्रानी कुनी ममांग याम नुंगाइतबा इंसिडेंट अमा आइगी कॉन्स्टिट्युएंसी दा थोक्सखिबा सर एलांगबम गोविंदास हाइबा नुपा मचा अमा मपान एलांगबम अखोइगी फयोन हाइबा खांगाबुक लमलोंगदगिनी सर मासी मयाम इरांग थोरम मतमसिदा मी मरक्तगी अखोइगी स्ट्रे बुलेट हाइबा तारे डिस्पर्स तौबगिरा कराइदे लाखपनो खंग्र ममितसिदा पान ममितसि तांग हाइबा अदो लास्ट चांस ओइना मफम अमखतंग हॉस्पिटल अमखतंग दा अखोई मदुराइदनी हाई मदुदा चटके न मयाम सिगी पब्लिक की क्राउड फंडिंग तौरगा आइगी साइटेसु अंगंबा खितंग फाइनेंशियल सपोर्ट खितंग तौजगी याम नते अदु सिंगुम मयाम सिंगसी मयुम सुंगै लैत्रेबा मास पाखनमदा खलगा लैबने एंड ही माना लोइमक मयुम सि पुरोगा लैबा एग्जांपल अमखतनी को सर सिंगुम मयाम सिंगसी इमुंग पुरोगा लैरंबा अमना इफ ही लॉस हिज हैंड इफ ही लॉस हिज लिम्ब then ma imung dugi di pumang mang dori ne sir basigum basi government na consideration tawbiba laibra haina sir thamjari sir speaker sir laibuk thibini thoiba thangdokse sokpa si lising amaga changa yankai manga gi manungda civilian injury si 1429 ni aduga central security forces injured to busina कुनगनी पानी पुलिस पर्सनल इंजूर तौबसिना मरफुद्रागनी पानी सिगी मनुंगदा मोब वायलेंस सि डिटेल्स मयाम मले कनो तौबा बुलेट इंजुरी याउरी बुलेट इंजुरी द 334 ni splinter 24 other injuries 1027 कनोदा याम कना सीरियस होइबा हुजिमकी होइना अखोइदा लाकपसिंग दे कोइ मतेंग चु पांगे अदुगा मदुगी सीरियस होइबा
yamna disable oibe yaba madu kayano haibadu in the data hujima in offense da leite adu akoi government gi oina akoi sugumba thoning da thodok ja asopan nangi ba singse moida akoi financial assistance piraga sulai PMJSY PMAY gi adagi CMST gi adu nataba darkar lai ba sing khara akoi government gi matung pangna so akoi government gi sigi policy da approve tawrga lai aduga hujiki honorable member na haibi riba do akoi da through somebody or honorable member no worship arma ki detail du ga to bi khangan bi ra ga de khoi dum matin pangna ba adu da nate atai state sida le riba board hill ne valley da du gum basui irang sig mari le na sok pandra tai sa le bu sing do khoi da lak pa government da lak pa information na lai lak ta ba kana gum ke do le hor ga di ma do khoi financial assistance khoi matin pangna na ba or even moi gi kai gum ba disable or ma ga di ma gi life to ramaina khoi madugi rehabilitate tongna ba taw budugi ko scheme subsana lei ado house gi khutang da mayam puna mokta member na hang po question ji khudong sa bolor ge mayam thamjari mathang da star question number 230 hangbigada honorable member Shri KS Joy Kishan Singh Pakhum bibigada honorable minister education. Masala Vidraman. Mathangda star question number 231. Hangbigadaba honorable member Shri Ramuiba, Pakhum Bibigadaba honorable chief minister. Speaker sir, star question 231. Honorable Speaker sir, star question number 231. A yes, B step taken in annexer. Speaker sir, I am very grateful to the leader of the House and the in charge finance for his detailed reply in the annexer. By way of disclaimer, Speaker sir, Treasury bench the Pambanina star question hangoi hanadum khalaga leibani. Adubo shigi question shi prajagi awa badu kangbangamdraba. Adugi a shi hangjaki Uji ukrul she ishing takningai mat the show later bani. A assembly session she houting a nahan a numit manga leibani. Numit manga she ishing lakti. Aduga private tanker she macha amada 6,000 lane ribani. Why, to be fair to the water supply department, Mogwen issue yamna di honajari. MLA Ukrun Kari Dori Bano, Hina Yamna Ingonda demand the Robushulei. Me mayam daina, she tawi hibaya davanina, a question chang Javani. Hujiki, honorable leader of the House na, finance in charge na, aina hangba question she. Aina Tajabadamana in sporting spirit the lobby and Kali. Aduna aina supplementary that by way of suggestion da amani hijage. Hujiki Ukrul water augmentation she Yang Yue River digi Lorok number Hotnari Hai she yam nungai ba pauni. Adubo Yang Yue River she I am to in a chatkare, she shiroi jingdi lakpani, ishing di perennial oiba. Adubo PhD engineer sing issue away survey taurobani. Moina pangbashi per second da 55 liter pange. Other di mishi di konabadi konaroi, she di short term ki arrangement oin tawda male. Aduna hujiki water resource department na thagat ba PPR. Preliminary project report she multi-purpose project ni. Water supply di just one of the 4 components of Male. Mokoi muru oibadi hydro project, flood control, irrigation, fishery, tourism, aduga water supply ni.
aduna hujik water resource department thakat pa PPR se 1st March 2023 da pi khebani chapcha na chehi amadi phagre aduna by way of suggestion da isumain haininge for long term dadi Congo river gi shin ipa bhabara khali habde Congo river shi PPR gi mutung inna turen macha macha taruk lakpani adu gi confluence to the river shi yam chawbani aina khanbada Congo river shi Maklang river gi tributary oiba male Manipur da after Parak quite a chawba turen shi Maklang river ni up to Kasom Kholen Kamchong Phawbadi navigable shu oibani adu ishing de adum permanent train tawre aduna shida multi-purpose project tawbasi yam bhajaba project ra haina ai shi thagajaning bani aduna hoi hujik gidi for the short term Yangwe river gidi ekoi pump tawsi yam bhaye adu for long term dadi aina leader of the house da request tawjaning badi government of India da submit taw pinaba ai shi hajaning bani hoi shida shumain haire Manipur ki EAP ki ceiling shi 2025-26 yidi loire haire adubu shi ki ceiling di my understanding dadi chei khuding revise tawbani aduna in near future da revise tawba kanda hujigi Convo multi-purpose project ise kala thabina ba habi shi leader of the house ta shi ai request tawjabani ai matam yam lororoi I'm very deeply grateful to the honorable the leader of the house adu hujik by way of a suggestion tawbudu ekoi ceiling shi revise tawbu kanda government of India thabiro karigumba EAP de yadrabadi mashidi multi purpose project ni flood control irrigation horticulture fishery tourism water supply nina government of India appropriate ministry they should thabiba yagadra haibisi ai mashi Thank you, sir. Honorable Speaker, sir. Honorable Member Ramu Bhagi, Hulgi representative Simagi concern si Yam Zanaini. Masi last we government check lak podagi singi areas in the water scarcity si Yam Sauno. Even Tamilong si Honorable Speaker sa kun taba kinarama bani haidi ising si leirakta bani na adu fortunately hanagi koi hangoi pat aina amma leiram adu koi phajara tawtho ga torga semade huji adu ga loina na turin maya da scheme ma ga koi lokat padagi huji Tamilong da water scarcity problem solve ta Chochanpur da kugadam na maram moirakanda sigi kuga Chochanpur gi ising problem solve to Senapati kan seme khara gai makeup tawre do pura solution natri ukhul gi si ekoi yam sathino si yam problem ni sigi main reason so yam badi deforestation si yam na sina maram wara kan da sigi lok ta kari da ising leiram ba tawram ba selam ma yam se loina sa am loina kang ni aduna huji koi shiroi gi sidai da koi plantation toksele koi huji forest and environment tor kan huji nan ubirong gani ka saji ga tholpa hore ji shiroi da pujana forest preserve to mobile na kon u tha da khotna khun gi mayam du ko to bu de gi nan photo thare shiroi da koi saji ure ta yam haraun nin sa ina si panjari si ai khoi su house of family member punama adu sigi through the koina projecting to koina appeal timely to budar lai water scarcity lai se even belly so si ware aranga tawnari ba thaim ban gi tawnari ba pon me amdo ubirong ni source so later di kamai tawni aduna deforestation se koi immediately koi stop to ba masidai da koi hillers committee gi lebi membership gi am akan ba adu search leaders in gisang isa ai khudong sablor ga hajo buni ono hojiki ukhul gi se koi hana koi masigi award pasi lebe da even honorable minister masat hadana da board pile akhogi
borewell huttana ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯁꯤ ꯍꯨꯠꯇꯅ ꯑꯥꯗ ꯃꯦꯆꯤꯟꯒ ꯄꯨꯗꯅ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯍꯜꯂꯦ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯑꯍꯟꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯇꯦꯡꯀꯔ ꯑꯍꯟꯕ ꯑꯥꯗ ꯄꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯅ ꯊꯕꯛ 6 crore ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯅꯤꯗꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯥꯗ ꯁꯤꯔꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯂꯣꯛꯇꯨ ꯊꯤꯡꯉꯒ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯄꯣꯔꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯅ ꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯀꯪꯒꯨ ꯔꯤꯚꯔꯒꯤꯁꯤ ꯄꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯡꯒꯣꯏ ꯔꯤꯚꯔꯒꯤꯗ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯨꯔꯕ EAPꯒꯤꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯤꯁꯤꯁꯨ crore 200-300ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯦꯚꯔꯦꯖ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯨꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯍꯪꯅꯔꯨꯕ ꯀꯥꯟꯗ EAPꯒꯤ ꯐꯟꯗꯤꯡꯁꯦ 25-26 ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯂꯤꯡ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯜꯂꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯦꯝꯕꯔꯗ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯗꯤ ꯑꯥꯒꯁ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ from ꯌꯥꯡꯒꯨꯏ ꯔꯤꯚꯔ ꯁꯤꯅ ꯌꯥꯔꯛꯑꯦ for the time being ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯥꯔꯁꯤꯇꯤ ꯁꯤꯅ ꯌꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ EAP ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯥꯔ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯋꯥꯠꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯜꯇꯤꯄꯔꯄꯁꯀꯤꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯣꯡ ꯇꯥꯔꯝ ꯑꯃ ꯁꯣꯔꯠ ꯇꯥꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯒꯦꯅ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯁꯥꯔ Speaker sir, I'm very deeply grateful, Honorable Leader of the House. Finally, aina hojiki ama request tawkhibadu. Ekhoi EAB gi ceiling she revise tawba kanda Water Resource Department and PKBA submit tawba PBR she khara thabi ba yagadra adu kitang Honorable Leader of the House ai she kamni lawning bani. Ceiling body year to year adum year by year revise tawuni khali ada ceiling do revise tawba kanda ekhoi gi allocation hengat ba kanda khara thabiu haibishi request tawjani bani. Thank you sir. Masigidi makha tabu question leitre agenda number 2 item habiyo item maje kesu honorable member songi Nalini Devi hana habiyo Honorable Speaker sir ngasi 0 hour kim khudong chaba lawjaraga ehak wafam amatang haijage oinam kendrada aigi kendrada lemram baroi sing haidana yum marfuga yumthong marfuga mari leiba khungang masa lem waroi sing chi lemram gi ward number 6 ki saruk amani yumthong marfuga marisi hariba yumthong marfu mari asi haukiba megi tarik ahumda thokiba adugumba irang aduna maram oirakanda ahum madugi nungdangda senthara kanda nangnana leiba lemram sida mamagi khangnaba kerolika singda leirakpaduna megi tarik manga dagidi lemram high school da relief camp hangduna hujiki Mio Singsi Praja Warisingi Praja Singsi Lejisa Adu Huji Warui Singdang Asi Pavada Kuki gi village ga Hangnano Labor Pum Oragasu Maho Langkok Aduga Kapnaba Kwanaba Adumba Karigumba Amata di Tokri Mapamasida Ziar Lay Aduga CRPF play Hana Hanagi Commando gi post Amasu Labor delay Adubu Hariba Commando gi post personnel si masing yamdabanara matik sana leitabana maram oirakanda hujiksi ekhoigi warisingi praja singna haijarisi state force matik sana thambiragadi makhoi hujiksu CRPF na JR na makhoi si pung ahum mari phawba makhoi gi mayum das alaga thaba ingang sujaba makhoi gi yum kai yengsinjaba yabai khudong sabadi pi adu aragasu state force matik chana thambiragadi makhoi masagi mayumda hongjalaga lejarage aduga waroi singi tangjapam si ayambana singdani
matam matamgi ensang napi thiba aduga sing chanba masina jibika oiraga leiba khungang macha ma oibanina makoina yum masida mamagi yumda hanjanjara kanda ok loibani khangde fi sabani khangde tawayaba mateng pibira kanda loina loina state force khara matik jana thambira kanda hongjan janing bagi apambadu lei haibasi phongdok sabani sir. Thank you sir. Honorable member Sri Lokeshwar. Saraina zero hourgi kudong chaloragi pukhajul mafamche masi yam chobo issue mudi oibajani ai ngarangi ngasigi phongba nungti phongba newspaper da Shanghai Express da ST da sanabagi wafam isemi da puthokta khanabiyu ai matiam dang pathok charage Mitaina schedule tribe ki list sananabagi list sananabi wafam hujik Sathariba Traintoi Shubha Manipur Legislative Assembly Manga Subha Session Nasida Putoktana Khanabiu Haina Maitai Gi Tribe Union Gi President M Manihana Pungdokli Sangna di Patok Charoge Masi Koigi opposition side Gisu Koi Onama members sing A Samatigi Hariba Sigi Matangse Hujilaiba P6 Mari Linagadu Boy Bazani Aduna Quena Quigi Matam Pangdavanani Kandi, Karino Kandi Doga, Quigi Canado, private member, Yusin Pukachabni, emit of director, Adobu, and a Tamdano upon the Yam Sange, and the Sessamang, the strike of the quarter of Amta, what Tangari Adobu, House at Taribnina, Sekitangai Patanamasi, Pukatea, Pukadabun Hego Kandaina, Pukachabani, Karigumba, honorable speaker through the honorable leader of Kudong Sabali Viragadi. Harab esti chanba chanaba recommend we ko pa bisidi tawruga su masi akogi karhatar na parliamenta amu puto ka dawina ya de do tawiraga angtang honorable speaker through the honorable leader house ke punung chijamani masim tang tawina. Thank you. Mathangda honorable member Surya Kumar Okram. Sir, ngasigi pauches in the sir ay mateng khutang pathok sarke MPSC defung Sans chairman member employees dejected. The Manipur's Public Service Commission is presently missing a chairman and one of its required 2 members, making it impossible for the commission to carry out the most basic responsibility, including declaring results for various examinations conducted by it. Sir, state ki financial constraint lairagasu Yamna Dakar Lirakpa, Tabak Ha Kumatamda, Way Manipur MPSC Sina, Akway Tabako Bokopa, Mayam Sului Toro, La Ibn Saraduna, House Sigi, Aduga, Government Sigi Puning Singsan Jaraga, Masi Yaringay Tuna, Tabak Haidok Tabal Labor, the Anoboko Sing Sigi, Sir Philip Tonaba, Masi Yaringay public interest, Yamna Tuna functional. When Binaba, Honahan Biu, Hydna sir, Masim Gotang Tamzagana, 0 hour get and Jalozabness. Agenda number 2, calling attention. Number 2-1. Sir, Wapamamta. Rules of Procedure Conduct of Business under Rule number 79, read with Rule 78 subclause 1 Gimakada, sir, a breach of privilege. Ama Mupto Boniedu, Sibukana Bagitanza, Bibi Roydra. Kanonin masigi notice ahoy anta pambiu notice ahoy mi mari degi phangjai khongwatamam ibomcha Sri K Ranjit Sri K Megachanda Sri T Shanti adubu masi rule number 80 imatungina si amakhatang paikha Aduna Maramor Kanda Luno Pakadia, Rodamina, Madu I cannot talk Jere observation delay, Madu I Amukhan Jerake. The Tongan Ba Kanosu or Ramunis are privileged, my motion said. Amma de Hinamuto Yadava. Kadova. Privilege question. Amadi Kumbaya the Vishikari.
Rule number 80 the pabi. Agenda number 2, calling attention. 2-1, Honorable Member Shri K. Ranjit Singhana raised to begin. Thank you, sir. Sir, Hojik Manipur am toina so haina da busu yade toi be irang si loidri manina am kiningai oiba ngasi karai da thokani hayeng karai da maitai sing si karamba mafam da sigani haibagi amna phibam amna sokko matam sida akoi gi tongan ba kari haigani thaba kaya ama torokpana maram orakanda mipai thowairaga hingba basi ingna chikna khajiktang warabsu hingba yananabagi damukta haibagi wakalonda calling attention asi motion se ina pukhachari nisa sir akhoi January gi tang 13 da phongba nukti gi phongba che phong aina move tawjari ba rule 77 calling attention sigi disa sana laipa ki che phong haiba tare maduda samaina leiba sa leimakhong power plant gi Europe heavy foil kanto sabal gi khongda atat akham leitana centharak padagi miyam mi paina khre haiba si report to basa aduna sigumba akhoi gi yamna kari haini mi painingai oiba sigi kaino si kari leibge khangning na emotion si move to jaribni sa akhoi khuding bangna khangi sa haugi ba chahi 2005 ki akhoi October की तांग मंगादा मतम ममगी लेखिद्रबा प्रेसिडेंट भारत की APJ डॉक्टर अब्दुल कलाम ना अखोगी मणिपुर प्रजा म्यामदा सिनरंबा दुगुंबा हेवी फॉयल निसा मेगावाट कुंठा तुरुप पुथोकपंगंबा हेवी फॉयल पावर प्रोजेक्ट से सार सही 19 लोन से अखोई लेत्रे कराय दि ममिंग तारुद्रबा हाइब तारे लेरुबनी कावरुबनी सार अदुबो हंदकता हाइरिबा पावर प्लांट असिदगी अखोगी हेवी फॉयल सेंथरक तुना कांतो साबल लोमदा लेबा मियाम दो यामनो निपाइनगी बा दगी अमा थोकिबदो सा मसी सांगलब चही मयाम अमा युरक्त्रगा हंदकता युरक्रिसी मतौ करमाइना तौबनो हाइबसिमा खंगनिंगे थौदोक अदु सार अखोगी ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम अमनसु अखोगी चटलगा यंगजनबा लैग्रे यंगजनबगी खोंगचत अदुगी सार पाव फोंगनरकपदा पाइप तु कनागुंबा खरना यैखाई खिबनी हाइबगी पाव फोंबदा सार अखोई थेंगनखरे अदुना इन टेंशन जरबदा अखोई ऑनरेबल मेंबर श्री लोकेशोरना सु मोशन सिदा यावबीबनी नै टेंशन जगे लेंगाक्तगी सार अइना खंगजनिगिसे यूरिबा नत्रगा कनागुंबा खरना अखोई तंपाक्ता खुंदारिबा अखोई मैतै हाइबा तारे सोकोल सिदा अवाबा पीगे हाइदना थवोइना मधु यानखाइरम्ब्रा हाइबसिमा ऐ गवर्नमेंट की साइड खंगनिंगे थौदोकसिंग अदुगा मरी लेनना सार FIR लौखटपा लैख्रब्रा कना कना फाबा लैरे अदुगा सार अइना ताजगिबदा लैंगा की अवांगबा कमिटी अमा सेमखुबदुगी मधुगी रिपोर्ट नत्रगा फाइंडिंग अदु पिखलाब्रा हाइबदुमा फॉरेन मिनिस्टर न थंबियो सिगुंबा थौदोकसि सार मखा ताना थोक्तननबा मसी थिंगनबगी करी करी थबक लौखटपा लैरबगे अरोइबदा सार फैक्ट फाइंडिंग कमिटी की रिपोर्टो करीगुंबा लैबा तारगदी कॉपी अमतंग फंगनबिबा याब्रा सारना मतम खर पीबी थाचरी Mathangda Honorable Member Shri T.H. Lokeshwar Singh. Thank you, sir. Sigi under Rule 77 Rules of Procedure Conduct of Business. Simbaka daina calling decision say second akoigi anisuba sing to tawjabani. Hariba akoi honorable ai sename mana kutpigi